Momamedi motle ke na le kgaitsedi kwano mohaleng. Dumela hle ngwaneso, dumela ausi wa ka. Dumela ntate. Me o tlo ntshwarele ha ile mona ko letsetsa ka jeno wena ngwaneso ka se bohloko se le hlahetseng mo lapeng. Ke bua le mang ho seng ho Lesedi FM. Ya buang ke nna Maskhampu ntate mona Tabong Velkom. Maskhampu. Ntate. Ngwaneno yenwa yeo re tlo bua ka yena motsotsong ona bitso la hae ke mang? Ngwaneso re tlo buang ka yena motsotsong ona ntate ke Puleng ke moradi wa Chabalala. O nanyetse hospital. Ke yena ya re sileng lefatsheng lena la ba utlwang. Ke yena ya re sileng ntate. A ko tshome o tsamaya jwang ho etsahetseng o sa bitse mang kapa mang ka lebitso jwalo ka se re buile ka mofu. Ntate. Ntate Puleng la nna fihla ho rona mona jwalo ka bana babo. A re ripetela hore ka mokgwa a phelang ha bohloko ka hara ntlo ya hae ka baka la ntate. Ina ile ka di 29 tsa Mei. Ke na le birthday party ya ngwana lapeng mona. O la fihla a tsamaya le yena ntate. A re ke tlisitse ntate ona ho rona le family ya ka. Ke batla ho le bolella ka sheko hore ke phela ha bohloko ka hara ntlo ya ka. Ka baka la ntate. Ka baka la ntate. Nanta. A re ha ke a rata ho bua a le siyo ke mo tlisitse ke batla ho bolella a le teng. Nda. Ke ho sane hanka ka tsoa. Ke shwele. Le sela ya kae kapa kae le tle ho ntate ne ke tlabe ke bolauwe ke yena. Ka nnete ntate. Nna ntate o nana le bana le ausi Puleng. A ona sena bana ntate. E ne le moratuwa wa hae fela. E ne le moratuwa wa hae fela ntate. Jwale ka di 12 ha etsala jwang? Tsatsi la ne le Saterdag sa di 10. Oh, sa di 10. Ausi Puleng o fihlile le ntate ona mona. E ne le ka bo past 12 motshehare. So ho nona le nthwana tlo nka a seta le yena. Mara a ba re ha ke dule ke tatile. Ke fetela sejini. Ka be ke ra jone ke le ke mo seletsa ho ya kolo intse re bua le yena. Ntshana na e etse di awara o sileng ka gwane le yena hobane ha khutla sejini a fihla ha ntlo. Ha re tsebe ho etsa tena ba le babedi le ntate. Mara o sileng moradi wa ka la mo founela ne le past 6 a o sileng ho kae. A re a ke tseleng ke khutlela ba go mo ke tsa sejini. Ntshana e etsa mesong. Ntate na ona santa a re rile pula yona ba a sileng khala a mo reportela ka yena o re a tseta ga ntlo ya hae. O mo phidisa ka thata. Wa mo shapa ene a wa mo jetsa le ntate wa bana ba ke tseng ka gwana le yena o ma se ba ntse le so ke mona le rile ga mo kopa ga re ntate mongantlo ha sa sa batle tswa nthaseleng sa ga o tse ka ga ntlo ya hae mosie a phela ka khotso le bana ba hae mamela mona mane a le hane hallo mama wa nkutlwa ke a utlwa ntate ntate o na dula ha ausi Puleng. Ntate o na dula ha ausi Puleng ntate. Ausi Puleng o ilitsa ba ratana a monka a mo kenya ka tlung. Ya papa. Ho lokile he mme wa ka jwale. Ntate thusa. Ke mona thoto di etsa tsebisi ntate ona o hlabile ausi Puleng. Mesonya e kare ne le meso bana Puleng batho ba motho ana bua lena WhatsApp o mo ketetse ka past 2 ya bona di etse ka mogamo itsa go bala ntate ona ke ha a tla mohlaba o bane ka hlunga mo no sina ni mo frese go etse ka moreng ye ya student o mo hlabetse be tshimono a go nthomo le ngwa etse tsa mo ene a ka ba swa ka ena na go go bane o mo hlabi a dua lena boshubo ka ofela ke a bona ona mo katile a batla o bona a shele
a pata evidence. So ke mona mo bang o senyana o la khona go tswa antatona a bale a sia o silenga mo a o se ke mona maile nga khona go nka phone ya hae a founela mogotsi wa hae a haufi o tlo nthusa ke hlabue malaka tsetse ka ntle ai ema hona teng momme ke hlabilwe malaka tsetse ka ntle ya papa mme wa ka e re ke tsere mona taba o tabotse pelo ya ka ha bohloko o ntabotse maikutlo go bohloko ntate ha re robale ha re ise ha le robale ha le je ka nnete ntate a o spuleng o tla bolokwaneng se le lokisitse hore o bolokwaneng o bolokelwa kae ha a o spuleng o a bolokwa Saturday 24 next week se mo bolokela hae lentli se batho ba lentli o tla bolokelwa lentli ke ntha ke e bona ha o file ha e sumane ke mo atla robala boroko ba e ba o qetela ke matla go bala boroko ba e ba o qetela ntate baneng bana ba siang bana kaofela e monyane o le modikae e monyane o 4 to 5 years ntate Ntoni Asgampuru askis ka sena se bohloko se hlaileng ya man ya le tlameile o lemala askis le lapeng leno le baneng ka hohle le Sedi FM ka lenaneo lena le leholo le di milione tsena tse mametseng di re ho wena mme Phephi ka mo ka lentli ka mono Phephi ka mona ka Velcom ka mona le ho yena mofumo wa robetseng teng re ho yena askis ka nthwene bohloko kana e leng ya mohlahela ha hae ka tlung askis mme wa ka sho batho ba borona mona lapeng Afrika Borwa ha o khalema o bontsha kotsi ya ntho tse etsahalang ba o roaka o fetoa ntho e roha kwa social media mona ba o rohaka ba tla o roaka ka ditlhapa ba tla o bitsa ka mabitso ba o bitse ka mmao lo mo tseba ba sa mo tsebe ha o bua nnete bona ho etsahalang hona jwale ka baka la tlhokego ya order that it's no order man ha una order ka baka la tlhokego ya ntho e lengwe order molao keke wa ba teng ho sena order ba ka kore ho ka etsuwa ntho e feng kapa e feng la re ka katwa ke manyeloi la o ka romelwa manyeloi a tla re kata mona ha re sena order molao keke wa ba teng order and law o ke sqale ka molao wa qetela ka order ke yone e tlisang molao gore molao o tsamaye hantle le ka parlamenteng ha ba bua bo mma parlamente le bo ra parlamente ha ba re law ba re order ha ba re law order mona motho motle le dikenge di a ipusa order tsa mo sheba le lapa le senang order o lo sheba difestere tsa lona di jwang o lo sheba ntlo ya bona jwa ba bile ba besetsa Paula ka tlung ba bese Paula la ba a etswe RDPN tshabo ya kena ka mo a bese Paula ho be ho tshube le fifi ka mo ho bana ha hona order ka mo ho na leng order mo mamedi le lapa le na leng order o le bona o tla le manore mona lapeng lena that it's order matsatsing ana re tswang hona re bone ntwena hore Afrika Borwa e hloka order e kgolo me rona ka borona tshwantse re itshebe re itekole ho tshile mesebetsi malapaneng a lefa di-insurance tsa bona tsa mafu di-life insurance tsa bona di tlo lapsa
hobane ha ba sa tla hlola ba kgola kgwedi ya e fedile mesebetsi ya bona e tšhile tšhistwe ke matsoho wa rona ons eye hande o ile a tšhotere blanche ha le mane motseng wa Heilbronn a re los hele a re mense la dielekaners skool toe gaan met hulle eie hande hierdie mense met hulle eie hande julle sal sien wat gaan gebeur los hulle ba tloele ba fe yona puso na be matsong a bona maar met hulle eie hande jy sal sien o hloka itshona jwa gore batho ba borona re nka bophelo e ka ke ditoy re nka bophelo e ka ke ntho o bapala momamedi a rateang momamedi e motle batho ba borona ha ba jwetswa nnete ba utlwa bohloko bona ke re ba ka o rwaka ba sena taba le rona le bana ba bona ditlhapa tse mpe jwalo ba o rwaka batho ke ba felletswe ke mosebetsi dimolo ke tsena di tšhile mabenkele bana ba borona batho ba batsho a kae ka jeno kgwebo tsa bona di kwetswe batho ba ileng ba dula le bona batho bana ba ba tsebang ya mona bo Midlands mona ma o bontate ba ileng ba bula mabenkele maholo tloa kwana ka bo 1990 a kae mabenkele a bona ene ke letsola man le tšhise mo ke letsola ka nna jwalo ka ngwana mthemotho esmehande ke letsola ka na batho ba momamedi ke bohloko man ke bohloko mothemotle ebile jwale taba ena ya welcoming ke ntse hore ke se ka hlola ke tseba taba tsaka momamedi mamela ha ausienwa le bana ba hae motho a shwale hae ka tlung a se yena fela mmenwa ka tlung motho a kene hao ka tlung le dinokwane di a kena di tšhese ntlo ao di iqete ba tšhese koloi yao ba e qete hen man ha o ka sheba hore e mong le mong hona jwale mona o batla ho igavona o batla ho itaela digenge di phela ka melao ya digenge ha di phele ka melao ya naha ena ya Afrika Borwa genge e phela ka molao wa digenge o bohloko man hloko